Hello! First midweek kanohan November. Halaka, naka 11 months na kita. Kumusta na? 2021 bagalan duwa ka adlaw. Kumusta na an iyo week nga naglabay? Kumusta na aton mga kay Alphans? Amen. Baga makuan naman, maluya-luya. Ayaw, kay November na. Balitaw, yan ang adlaw, o yan ang gabi, iwari kita karapatan maging masurubon. Kaya naton message siya na about joy. So dapat, yan na, sa pag-ulitan niyan, malipayon kita. Amen ba? Amen. So, ig-allow naton hi Lord nga mamuha ta aton. May mga na-encounter baka mo yan nga diri inaasahan. Yan nga adlaw. Naging malipayon ba ang imo Wednesday? Amen. Kung waray, iibahon naton yan na. Amen. Magiging malipayon kita. Itaw, paano ba niyo, for example, kung may da ka mo, mga gamit ha iyo balay, paano ba ito niyo ano niyo ginihimo para maglast ito niya? For example, ang iyo mga appliances. Di ba, pag appliances, mahal gud ito niya. Nag-iisog ito mo mama kung di rin mo ginihirutan. So, usa nga ginihimo naton ano para maglast ito sa nga butang ginihirutan naton. Amen ba? Ginihirutan mo ba? Walitaw. Ano pa ang mga ways para maglast ang mga butang haaton? Sige daw, pag-suggest daw ka mo. Speak up. Impayakan balitaw. Balitaw how about kung an aton pag-irostruyahan, paano naton igme-maintain an aton joy? May pa joy nga naglalast? Amen. Sige daw, kitaon naton yan. An aton po, theme yan nga gabi is entitled, Amen. It is entitled, Joy That Lasts. Ada po Philippians chapter 1 verses 12 to 19. So, kung ada na po kamo, dudrungan kita pag basa. I'll be reading from the New International Version. So, Philippians 1 chapter 12 to 19. So now I want you to know, brothers and sisters, that what has happened to me has actually served to advance the gospel. As a result, it has become clear throughout the whole palace guard and to everyone else that I am in chains for Christ. And because of my chains, most of the brothers and sisters have become confident in the Lord and dare all the more to proclaim the gospel without fear. Verse 15, it is true that some preach Christ out of envy and rivalry, but others out of goodwill. The latter do so out of love, knowing that I am put here for the defense of the gospel. The former preach Christ out of selfish ambition, not sincerely, supposing that they can stir up trouble for me while I am in chains. But what does it matter? The important thing is that in every way, whether from false motives or true, Christ is preached, and because of this I rejoice. Yes, and I will continue to rejoice, for I know that through your prayers and God's provision of the Spirit of Jesus Christ, what has happened to me will turn out for my deliverance. May the Lord bless the reading of His Word. Ang book of Philippians bugto, asya itong usang nga book nga, pwede mong mabasahon basta nagtitikawaran ng imo joy. Because aada dida, marirealize naton kung ano ba talaga ang meaning han true joy. Diri bugto, aada ha circumstances. Hain ba nakadepende ito nga joy. Let's talk about fellowship. Amen. Ano na suluda imo mind kapag na batian mo ang word nga fellowship? Or may nag-invite na ba imo ka na, fellowship kita? Nagiinarag naman ito nga fellowship. Bukto, fellowship simply means to have in common. Karag singon, makikipag-fellowship ka, diri tungod nga waray ka o something in common. Kung waray fellowship, karag singon, may da ka mo the same interests. You have something in common. For example, parehas ka mo makikape. Diba? May diba dito yung mga hilig kit kape.
Or parehas ka mo mahilig magbasahin libro. Di ba mas madali kita makiklose sa tao basta parehas ka mo interest. Or kundi di ha church, parehas ka mo ministry, parehas ka mo worship leader, parehas ka mo naglilimpyo, parehas ka mo nagbe-welcome, parehas ka mo preacher. Nagkakaintindihay ka mo. You are sharing the same interest or you have something in common. That is fellowship. Sometimes na mi-misinterpret naton an acquaintanceship, ngan friendship, fellowship. Kasi, and fellowship, magkakamay-ada kala fellowship, imo mga sangkay, or imo mga kabugtuan, kun you have something in common. Pakiani daw sa pit, ano daw laan parehas kita? Anon, kunwaray, ayaw pagpirita. Balito, kaya ano special bugto and fellowship? Ngan most of the time, nag-enjoy. Niyan na. Balito, and fellowship most of the time, mababatian natin or mababasa natin Bible. Ngan for Christian fellowship, it is much more than having a name on a church roll. Pag sumiring ka ba nga, naka-reserve ka, ibig sabihin, nakikig-fellowship ako as of CA. Diba? Christian fellowship bugto is more than part or than imungaran, church roll. And fellowship or Christian fellowship, ibagi hapon, aada kala present ta usa nga meeting. For example, nagtawag cell group meeting. Okay, fellowship. Balitaw, anon karagsingon? Through Christian fellowship means the possessing of eternal life within the heart. Karagsingon, bisan magkaiba ka mo ministry, bisan magkaiba ka mo cell group, pwede kita magburobligay because through Christian fellowship, and share naton and something in common naton nga tanan, we have salvation nga dakan Lord. Amen. Kasi sometimes bagat, ministry ko anla ako, dere. Diba? But pwede bugto. Pwede kita makig-fellowship kada usa because what we have something in common akon nga imo, pares kita salvation nagtitikang kan Lord. And it is something to be grateful for. It is something nga pwede naton pag-iresuryahan. Bisan magkaiba-iba kita. So one of the sources of Christian joy is fellowship. Kaya ano importante ang fellowship? Kaya ano part ang fellowship bugto? Hapag strengthen mga relationships naton. Because again, fellowship is one of the sources of Christian joy. Di ba kapag may da ka nga ni cell group, may da ka mga kaupod nga you have the same interest, malipayon ka kasi maaram ka nga diri ka nag-uusahan. Kaya ang fellowship naton kada usa, source ito hiyahan Christian. Joy, importante ba nga pag nagsiserve kita kan Lord, malipayon kita? Amen. And Paul bugto, didi naton makikita kung gaano ka-importante ang fellowship nga may adahi Paul nga na ng mga believers, Philippi. Kung kikitaon niyo hamap, Paul aadaya Rome. And here, ang pag-address niya, iya letter pakadto Church of Philippi, miles away ito ang ira, pagitan. But Paul was in Rome, and his friends were miles away in Philippi. But their spiritual fellowship was real and satisfying. Harayo man ang distansya, pero abat ni Paul ang suporta iya mga friends Philippi. Di ba may mga friends kita, may mga cell group members kita nga hagrayo yan na tungudan pandemic. Pero ang nagbubuklo da aton, ang nagkukunek ka aton ngadto ira, it is our spiritual fellowship. And diri ito mahihimo bugto kun diri ito nimo mahihimo kun waray ka connection iba. Diri mo kaya tumabok hindagat pag meet ni mo sa group leader kung diri ya importante imo. Diba? Diri ka magi-effort kung ito nga tawo waray value imo. But here, sobra ka special. May the special place
and believers or the Church of Philippi kan Paul because the Church of Philippi supports Paul ha iyang ministry. Anong karagsingon ano? He Paul special iya and believers ha Philippi because an ira gin provide diri la an iya needs. Diri la pagkaon ha kada adlaw. Diri la bado. Anon iya gin provide? Anon ira gin provide kan Paul? Support bugto ha ministry ni Paul. Anon karagsingon? Special ini kan Paul because it means damo and pwede makakilala kan Lord. Because anon ministry ni Paul? It is to share the word of God. Diri la physical bugto an ira na hatag kan Paul. But para kan Paul, it fulfills his purpose. May nagsusupport han iya ministry. It is possible to be close to people physically and miles away from them spiritually. Pwede ba? Diba? So ganito ka special and connection and fellowship nga may ada hipol nga ng Church of Philippi. Kasi pwede kita maging close physically pero miles away spiritually. Pero hira, bisan man diri hira magkaupod because of their spiritual fellowship, because of ginshishare nira and the same Lord, the same Savior, the same salvation nga na-receive nira. Diri ito basta-basta makakalimtan ni Paul. Kaya their spiritual fellowship was real and satisfying. And the Church of Philippi is the only church that supports Paul or help him support his ministry. Kaya sugad bugto, makikita mo kung babasahon mo ang Book of Philippians, grabe gihapon didaan pagbalik han pasasalamat ni Paul. Even gintagan hira promise ni Paul nga an iyo tanan nga hihingyapon that God will meet all your needs, not just from God's riches, but according to His riches. Na-differentiate mo na ba an God will meet all your needs from His richness. Pero ang nakabutang kasi nga to, according. For example, may da ka ba kilala nga mayaman nga tawo? Hino ito? Singon naton ngaran kito. Pinanodlo ka. For example, Kuya Victor. Hiyan pinakamayaman nga diha kat Balogan. So, singon naton, billionaire inihiya. Diri la basta-basta nga millionaire. Amen? Amen. So, kung may da nga di, for example, may da aragmot nga 100 pesos di diha aton church, for example. So, Victor naghatag hiyahin, kaya aragmot 100 man. Ang ginhatag liwat ni Victor, 100. Is it from his riches or according to his riches? It's from. Kasi billionaire hiya eh. Pag sumiring ka according to his riches, aniya gahatag diri la 100 pesos. Sugad bugto hi Lord mag-provide. Sugad ang promise nga ginhatag a Church of Philippi because ginsuportahan ni Rahi Paul ha iya ministry, not just financially. Kaya grabe gihapon ang pagbalik. That promise bugto, dili ito parahan nga tanan. That promise is for those people nga mag-generate gihapon hin pag-give ha iba. Diba? You cannot accept that promise kung waray ka gihapon ginhatag. Sugad ini ka-special ang Church of Philippi. Kan Paul. So more than anything else, Paul's desire as a missionary was to preach the gospel in Rome. Why? Ang Rome bugto hito nga mga panahon, the hub of the great empire. Karagsingon, Rome was the key city of its day. Kapag mani ma-reach out mo, kapag nga ni masulod mo ang Rome, damo nga kinabuhi ang pwede nga magbag-o. Kaya sugad ka eager hipol nga masulod niya ang Rome, even as Acts 19:21. After all this had happened, Paul decided to go to Jerusalem, passing through Macedonia and Achaia. After I have been there, he said, I must visit Rome
also. And even in Romans 1, I am eager to preach the gospel to you also who are in Rome. Nakita ni Paul bugto nga ang Rome, dako hiya nga benefit pag-reach or pag-changehan mga kinabuhi. Dito, waray ito niya ka, miss, nasa nga din, so I am eager to preach. Gustong-gusto talaga niya nga mag-preach han gospel nga to. That if Paul could conquer it for Christ, it would mean reaching millions with the message of salvation. So ganito bugto ang purpose nga adakan Paul. Waray niya ginkita kun ano daw latak mayna na bungad to ha Rome, ano daw la mga consequences. Anadi iya mind, I am eager to go there kasi maaram ako millions na mga tawo ang mag-change han kinabuhi. But take note of this. Kumadto hi Paul or ang desire ni Paul, ang iya dream maging preacher. Maging, as a missionary, ang iya gusto is to tell the message. Rome. Aton message bugto, aada na iya Rome. Kaya lang, instead bugto, ang pagiging preacher, he went as a prisoner. Grabing pag-change. Gusto kong mag-proclaim ang gospel kasi, di ba, imagine millions of people and pwede mo ma-reach. Kailangan mo freedom. Kailangan nakakagawas ka. Kailangan nakakakiwa ka. Kailangan diri ka nakakonfine para ma-reach mo ito ng mga tao. Kaya lang umabot hiya Rome as a prisoner. Ano ba ang pagiging usa nga prisoner? Adigsingan confined ka ba? Yes, isolated ka ba? Yes, may freedom ka ba pag prisoner ka? Waray. So, the question is, paano na nagkamayata joy hipol? Bisan an iya gusto mahinabo, waray ka hinabo. Paano ni Paul na maintain ang joy? Or nga in kumuha, hinkusog hipol para maging joyful ito nga sitwasyon. The book of Philippians, nasa rin nga ni Dede, Philippians is seen as the happiest book of the Bible. Yet it was written in prison. Your circumstance does not determine your joy. Wow! Kaya, exact na to ng meaning han joy, according han life ni Paul, that joy is gladness not based on circumstance. Ngain daw la naton huhuguton ito nga joy. Joy that lasts. Now, in verse 12, naya kandida, now I want you to know, brothers and sisters, that what has happened to me has actually served to advance the gospel. Anay, iba an nangyari kan Paul, haning nga dahiya Rome. Diri niya gini-expect, diri an iya gindi-desire, pero kaya ano na kan hiya, that what has happened to me has actually served to advance the gospel. Kinaon naton bugto, han summary, han Acts chapter 21 verses to 28. You know what? Kung babasahon niyo ang Acts chapter 21, di da niyo makikita kung gaano kabold nga nan confidence nga may ada hipol to share the gospel. Even naya kaniya dida, I am ready not only to be bound, but also to die in Jerusalem for the name of the Lord Jesus. Grabe bugto. Grabe ang heart ni Paul pag-share han gospel. Kung kikitaon niyo, bago yan naka-arrive ha Rome, damo ana yan iyagin, agihan, gindarahiya kan Governor Felix, Governor Festus, before King Agrippa, tapos ang pag-sail nira pa kadto ha Rome, na storm pa, na shipwreck pa hiya. And that's the time naka-arrive hiya Rome. Free ba hiya? No, as a prisoner. Diba?
Kung babasahon niyo bugto kung anon mga pinagdaanan ni Paul, ambot na la kung makonsider mo an imo nga problema. Pero yan na, ang atong pagrestoryahan, tanan nini nga na inabukan Paul, paano ba yan nagkamay-ada? Enjoy. Again, nasa ring bugto ha, verse 12. That what has happened to me has actually served to advance the gospel. Kitaon naton kung ano ang mindset ni Paul. First, nasa nga Philippians 1:6. Besides ang mga nahinabuha iya, besides ang iya mga sufferings, naya kandida hiya, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Wow! Instead of complaining, hiya pa, confident pa hiya, nga that he who began a good work in you, tatapuson ini ni Lord. Haakon. Kaya para kan Paul bugto, bisan na nga do hiya Rome nga priso, or bisan na priso hiya, for him, prison doesn't stop God's work. Confined ako, waray ako freedom, isolated ako, but I believe that prison doesn't stop God's work. Tatapuson ni Lord ang gintikangan niya haakon. Philippians 1:9. Kitaan iya prayer bugto. This is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ. Hiya pa bugto ang nag-i-encourage ha mga believers ha Philippi na ayaw ka mo kabaraka kung anon na inanabuha akon. This is my prayer ha iyo. This is a prayer of maturity. Para ha iya, your thought life directly impacts your spiritual life. Kaya importante nga dapat may daka discernment. Nasa ring iya, so that you may be able to discern what is best. Malain ba anay nabuha iya? Yes. Pero naya kan hiya, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight. Dapat may kilala mo ang Lord nga ginsiserbihan mo para ma-discern mo kung ti kang ba iniiya o diri. Ang nadi-discern ni Paul bugto nga diri ini pagpakaraot ni Lord ha iya. Kaya para iya, the ability to distinguish is a mark of maturity. Gusto niya i-encourage ang believers sa Philippi na kung ano man ang iyong mga circumstances yan na, may dahil Lord di dahil himuon. Be discerning. Be full of insight. Tatagan ko mo mental note ha, Proverbs 14:33. Nayakan didi, wisdom rests in the heart of one who has understanding. Again, wisdom rests in the heart. Bugto and wisdom, diri na rest ha aton mind. But wisdom rests in the heart of the one who has understanding. Nga kung talaga naintindihan mo, dapat ginhihimo mo. Diba? Ay natin i-complicate bugto. So, tama nga yan and follow your heart. No. Wisdom rests in the heart of one who has understanding. Mayayakan muna ang tao wise. Diri the way he speaks. The way he or she speaks. The way he or she talk about you. Kundi the way niya i-live an iya life. Na kapag naintindihan mo ang word ni Lord, kapag ginsulod mo ha imo kasing-kasing ang promises niya, makikita ha kinabuhi mo. That's Philippians 1:9. Your thought life directly impacts your spiritual life. Ayaw ka mo kaluoy ha akon. Ayaw ka mo pag-isip nga biktima ako ini. Nga diri ako love ni Lord. My prayer, be matured ha your thought life. Be discerning. And Philippians 4:8. Nano hiya? Finally, brothers, whatever is true,
whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. Wow! Igyayakan mo iniha sulodhan, prisuhan, bugto. Hiya pa ang nakaisip na whatever is true, honorable, praiseworthy, asyainin isipa. Think about these things. Think about these things sa sitwasyon mismo nga di rin niya nakikita. Grabe ang faith bugto ni Paul. And we all know that faith produces joy. According to Paul, our thoughts are vital to finding peace. Kaya kung gusto mo magkamay-ada peace, haimo circumstances, bisan diri man hiya maupay, protect your peace, haimo thought life. Karigsingon, feed your mind with godly thoughts. Kapag nadi-discourage ka na, feed your mind with godly thoughts. Kapag hopeless ka na bugto, think Philippians 4:8. Kasi ginyakan ini ni Paul, dirihan pick nga ada iya tanan, kundi nayakan ini niya ha mismo nga kawarayan. Kaya kung ano man imo naiisip yan na bugto, if kung diri ito true, honorable, just, hala, salyo ito. Feed your mind with godly thoughts. Hindi mo madidiscover nga mag-iibaan imo perception ha life. Di da ka makakabiling in hope ng courage to continue your life. Finibugto nga mga naiisip ni Paul, ini nga iya ginsurat, ini nga iya gin-encourage, ini nga iya prayer, anon aton pwede mahibaroan about joy. That first, joy comes from a right perspective. Again, joy comes from a right perspective. Ang joy bugto, nagtitikang right perspective. Anong karigsingon? Instead of finding himself confined as a prisoner, Paul discovered that his circumstances really opened up new areas of ministry. What a mindset bugto. Gusto ko kumadi as a preacher, as a missionary, na free. Pero adi ako as a prisoner. But, di rito makakag-stop han purpose ni Lord haakon that even bugto, instead nga maging sad hiya, instead nga maging hopeless hiya kay na priso hiya, usapay ni nga nakapag-open up ha iya, na God wants me to do something new haakon ministry. May dapaginhimo hi Lord, yes, sometimes God has to put chains on His people to get them to accomplish. Ang tinatawag natin nga pioneer advance. Kaya mga chains mo, mga problema mo, may dahil Lord dida gusto gumawas sa imo. Nga diri mo may experience kung diri mo ito aagihan. So God bugto ang nakita nga opportunity ni Paul that when you have a right perspective, you look on your circumstances as God-given opportunities. Again, you look on your circumstances as God-given opportunities for the furtherance of the gospel. Kaya sugad ka bold and confident people na what had happened to me was actually to advance the gospel of Jesus Christ. Now, instead of complaining, Paul was rejoicing. Na even though napriso hiya, anong karagsingonhan magkamayadahin right perspective? It means having a single mind. Anong karagsingonhan single-minded bugto? Focus ka la on one thing. Paul focus la hiya o usa. Focus hiya han mission nga ginbutang ni Lord ha iya. Kaya bisan mapaano pa man ang dadon ha iya, ano pa man ang iya kadtuan, ano pa man ang iya ma-experience usala, ang gagawsan hini kung ano ang plano ni Lord haakon. In verse 13,
As a result, it has become clear throughout the whole palace guard and everyone else that I am in chains for Christ. May ba result? Yes. As a result, bugto, that his chains ang nakabind haiya, as siya ngay nito ang magre-release haiya. Bugto, little did the Romans realize that the chains they affects an iraging butang nga chains sa kamot ni Paul would release Paul instead of bind him. Diba gimpriso hiya? Ginpriso hiya, ginbut nga niya yung chains para diri ka na makag-share hin gospel, diri ka na makaapi pa or makag-include. Diri ka na magpinandara pa hin iba nga tao. Pero waray ito nakag-bound kan Paul. Nag-release ito ha iya na maging determined to share the gospel. That instead of complaining, he was thinking and analyzing. Ibabog to, and na-confined he Paul. Instead of complaining, Lord, ano ba ini? Ano na't istorya? Ano ting plano? Kaya ano naging prisoner ako? Waray bugto, bisan guti na complain. Waray kita na, hibaruan kan Paul. Instead, he was thinking and analyzing. Ngain ko masishare ang word ni Lord. Paano ko masishare ang gospel? Then he was chained. According to the commentary, 24 hours, a Roman soldier kay nakapriso man hiya. Nagbabantay hito dida. And may shifting nga every 6 hours. So at 24 hours, karag singon, Paul could witness to at least 4 men each day. Every 6 hours. So ginhimo itong opportunity ni Paul. Ang akong plano kasi millions of people. Pero kaya adi man ako, titikangan ko, haiyo. Imagine 24 hours, every 6 hours nga magbabalyo. As itong giniinisip ni Paul, I will share the gospel hini ng mga tao. Pwede man unta? Di rin man ako ito kayo mga upat la katao every day. Anakon plano, millions. Waray pag to. He Paul contento hiya. Bisan hain niya, bisan pera, as long as na-share niya ang word ni Lord. His chains give Paul contact with another group of people. Nasring gida, as a result, it has become clear throughout the whole palace guard and to everyone else that I am in chains for Christ. Yes, nakatali ako. Pero, pakada kan Lord. Diri labog to a whole palace guard. Bisan hino nga iya ma-encounter dida. Ginsesyaran niyahan. Word. So, bakit ito ka-eager kan Paul? Nga kapag waray ka pag-awsan imo mama, waray ka nag-attend din sa group. Di rin ako ti-attend. Halas siya rin natin mo mga pamilya dita. Diba? Kung nga ka naka-confine bugto, waray ka pag-awsan imo teacher, hala, pag-start ha iyo classroom. Ha iyo koan, ha iyo trabaho. Pag-start kun hino dida, an imo kasapit, hinon imo kaupod, bisan diri mo kilala. So, bugto ka-eager hi Paul. Diri ako malilimitahan. Han iyo ginhimo. Haakon. Bugto, imagine how pleased Paul. Hanibaroan niya that the court officials, gimpasa-pasa gudira. Waray nakikita nga mali haiya. Sugad hiya na pleased. Nga bisan gimpasa-pasahan hiya, bisan na preso hiya, nga waray man niya ginhimo nga malawin. Na force and court officials to study the doctrines of Christian faith. Ano ba ini nga may aday ni nga Paul? Grabe iya impact ha mga tao. Ano ba ini may aday ni nga Paul? Nga grabe man an natuod, ha iya. Kaya bisan man bugto, hihiring an iya kaso, please ti Paul, nalilipay hiya. Tungod dida na papag-istoryahan ang doctrines of Christian faith. Wow! Kaya nasa rin according
Ganina joy comes from a right perspective. Anong pwede natin makita dito sunod? Nasa nga Philippians 1:29. For to you it has been granted for Christ's sake, not only to believe in Him, but also to suffer on His behalf. Wow, bugtok. Grabing mindset ni Paul. Maaram hiya. Nga diri la tubtob pagtuod kan Lord. Ang pwede natin i-share ha iya. Not just the blessings, not just ang freedom nga imo nakarawat. Imagine kung ano hiya dati, persecutor hiya. Yan ang gintawag hiya ni Lord, ginbag-o hiya. Pero natuod hiya that not only to believe in Him, but also to suffer on His behalf. Kaya bisan nakukurian hiya, bisan unfavorable ang circumstances nga nai-encounter niya, napadayon hiya. Bugto grabe nga privilege makisuffer kan Lord. Not just an inheritance nga pwede ighatag ni Lord. Imagine nakikig saro ka han sufferings han aton Lord and Savior. Diba? Nasa niya, kung persecute ako nira, igpe-persecute ka gihapon. But that's a privilege. Karag singon, that really Christ is alive. Kay may nababag-o haimo. Amen ba? Kaya joy is connected to your purpose. O sa nga makikita natin ang source ang joy ni Paul Bugto, connected hiya, haiya, purpose. Na, according dinala. Joy is connected to your purpose. Paul did not find his joy in ideal circumstances. Ngayon niya, nakitaan an iya joy, he found his joy in winning others to Christ. Okay lang, bisan dire millions pa. Ayawat na an upat. Diba? I-Lord nga ni nagre-rejoice an usa. How much more hadili, 24 hours nga shifting. Ha mga tao nga nakikita mula, nagbabago ang kinabuhi. Para kan Paul, in iya joy was found in winning others to Christ. Why? That's his purpose, bugto. Yan bisan kun find hiya, nahihimo niya kung ano ang task nga ginhatag ni Lord, haiya. Kaya malipayon hiya. Waray ako time maggunplay. Waray ako time magin masurubon. A life of meaning and purpose is a life that matters. Kaya importante bugto nga may baroan mo kung anong imo purpose sa imo kinabuhi. Kasi that's the time magiging meaningful, magiging magmamatter ang life nga may ada ka. Like Paul, you were meant to live out a richly meaningful life of deep significance. Kaya singon, an imo kinabuhi bugto, diri la tubtub dida. Ginggagamit ka no Lord to change people's lives. Grabe ito nga opportunity. Diri la hipol bugto, kundi ikaw ngan ako. And take note, why is it that purpose is connected to your purpose? Kaya nung may joy, haimo purpose. Because purpose, meaning, significance, deepens your joy. Kapag nare-realize mo, mga may kabuhuluhan ang imo ginihimo, the more nga nagiging eager ka. The more nga nagiging joyful ka. The more nga nagkakamay-ada ka confidence nga i-pursue ito, the more nga nagiging bold ka nga himuon ito. Diba kung waray la kabuluhan, ani mo pag inaten din he. Kung waray na change sa imo. Kung waray fellowship nga nahinanabo. Kung waray freedom nga nakos sa imo. Kung waray forgiveness of sin na imo nakarawat kan Lord. Waray rason na natong pagbinalik-balik din he. But because you know, you and me know, na may nag-change sa aton. May peace nga na-create hi Lord aton. May natanggal hi Lord aton. Nga diri naton kaya tanggalon nga mag-usa. Napadayon kita. Amen. Kaya joy is connected to your purpose. Know your purpose. Singem sapit, know your purpose.
Ano ban purpose mo, imo, kinabuhi? Verse 14, nasa ring hipol, and because of my chains, most of the brothers and sisters have become confident in the Lord, and dare all the more to proclaim the gospel without fear. Purpose ni Paul Bugto is to share the gospel ha mga tao. Pero di may na-fulfill gapi nga usa nga purpose niya, and it is to encourage. It is to strengthen the believers. Nasa ring dide, and because of my chains, most of the brothers and sisters have become confident. Nga bisan malain ang sitwasyon nga may ada ako, nakita nira nga nagpapadayon ako naging confident ira utro pag-share han word ni Lord. Wow. Paul did not find his joy again in ideal circumstances. And here, Paul's chains also give courage to the saved. Karigsingon bugto, ang mga pinagdadaanan mo imo kinabuhi, ang mga unfavorable, pwede ito makag-encourage imo nga naakon, ha mga sapit mo, ha mga tao nga nakakabate ito. Your life has a purpose. Tanan kita bugto, may testimony. Amen. A life of meaning and purpose is life that matters. And here bugto, gimpakita ni Paul haaton that because of his joyful attitude, the believers in Rome took fresh courage and witnessed boldly for Christ. Kanina usalahiya nga na ato. But because of his courage, because of his boldness, because of his confidence, because of his thought na may dahil that God will bring into completion kung anon kinti ka nga niya haakon, napasa ito. Iba. Nagdamo ba hira? Yes. Bugto, kaya according to John Maxwell, when the leader lacks confidence, the followers lack commitment. O mo diya, di ba? Sugad bugto, and aton pwede i-example, naging pakita ni Paul. Nakapason ba ito? Iba nga believers? Yes. Nakabulig ba hira pag furtherhan cause ni Lord? Yes. Haimo pag-ato, haimo pagbuhat, nakaka-encourage ka ba? Magpadayon. Diri ka lang maaram. Pero dakon imo impact. Ba? I'll give you a example. When the leader lacks confidence, the followers lack commitment. Naalala pa niyo ang courage over fear nga na-preach ko before about kan David and Goliath. Di ba? 1 Chronicles 20, verses 4 to 8. Diri lahi Goliath nga bugto, may bugto pa hiya. Diri lahi ditoan, giant. According here, for example, adinala, ikuan naton. In another battle with the Philistines, Lanan son of Jair killed Lami, the brother of Goliath the Gittite. And another, in still another battle which took place at Gath, there was a huge man with 6 fingers on each hand and 6 toes on each foot. 24 in all. He also was descended from Rapha, but when he taunted Israel, Jonathan, son of Shimeah, David's brother, killed him. Diri lahi Goliath bugto before and kalaban, damo hira. Pero take note of this, that one reason why there were no giant killers in Saul's army is because Saul himself was not a giant killer. Di ba ang time nga ang Philistines, ginconquer daw, hinon maato haakon. Di ba nagkahadlo kira, even Saul, kung hino man pwede umato ha iya, that's King Saul. Pero kaya, waray may umato, yang ani King, maato ka pa ba? Mato-ato ka naman to. Hinon umato ha iya, David. Di ba, diri apart. Pero pagbati niya nga, uy, ano ito bagat ginihinak na nun ni Rendirian siya, Lord. Hiyaan umato, bugto. Hat time ni King Saul, waray giant killers.
Pero ang time nga nag-reign King David, damon nag-rise up nga giant killers. Imagine, your influence bugto impacts the life of other people. So ganinin influence ni King David. Nag-start haiya, kaya according to John Maxwell, it takes one to make one. It takes one to make one. Sometimes I always remind myself, ginina ka ni Pastor Haamon kapag matindog kami din Kasi hino ba kami, unworthy adano namon. Pero Pastor would always tell us na, be bold. Amen, be bold. Be bold. Be confident. Kay ikaw ito ang nag-aram. Ikaw ito ang nag-study. Diri ito maaram, ikaw la itoan maaram. Sometimes bugto kailangan mo hin confidence, kailangan mo hin boldness, kailangan mo hin courage. Kay courage is contagious. Confidence breeds confidence. Diri malain ang confidence bugto. Kunan imo confidence nagtitikang kan Lord. So gadinin confidence nga may ada hi David. Just a shepherd boy. Pero nakangker niya ang giant ito nga time. Naperdi niya Gulayat. Ngan tungod ito nga iya confidence, tungod ito nga iya courage, napasa ito iba. Ngan mapapasa pa ito iba. As long as we take that confidence. Amen ba? Confident ka na ba? Wow. Amen. Diba? May mga ma-rise up kita yan ng mga cell group leaders. Mga confident na ba kamo? Amen. Para kan Lord, diba? Damo na an aton mga cell leaders after an aton kay Alpha trainings. You see, bugto, that confidence breeds confidence. That your courage is contagious. Discouragement has a way of spreading, but so does encouragement. Nadi-discourage ka nga maaram ka nga mag-worry, maaram ka nga maging anxious, maaram ka gihap maging malipayon. Maaram ka gihapon bugto, maging courageous. Again, discouragement has a way of spreading, but so does encouragement. Kung may mga nadi-discourage din cheer up. Diba? Yung musapit diri discourage luwat ito. Pero ang naghahatag encourage sa iya nga magpadayon, it's the Lord Himself. Diba? And as siya itong courage ang gipapason naton hakada usa. And according to John Maxwell again, a leader with confidence is a leader who brings out positive changes in people. Again, a leader with confidence is a leader who brings out positive changes in people. May nakos ba nga positive change si Paul? Other believers. May ada bugto, nagkamay ada hira courage, naging bold hira, naging confident hira again to share the gospel. Na bisan na presuhan, bisan ang pwede himuan naton, pwede man nga yan maging bold, pwede man nga yan maging confident, pwede man nga yan nga magpadayon, pwede man nga yan nga maging masaya. I remember last kay Alpha Training, na-amaze ako amon ang last topic, dira to last topic, prayer walking ngayon na to. And writing and sharing your personal testimony. Diri ko ya gini-expect nga sobrahiyan impact akon bisan. Imagine 27 participants sa level 1. Tanan iton hira nagsurathan. An activity namon is to share their personal testimony. Just 5 bugto an amon ginpayakan, ginpa-share. Pero grabe nga yan ang changes nga nabuhat haira. Nakilala ni Lord. Ngayon ito nag-start. Ngayon ito nagtikang mga tao laliwat din nga nag-share word haira. And one thing I remember, kung gusto yung pakianin ni Jifon, hi Christian, hi Renz, hi Sheila, memorize ko pa, hi MJ. Pero na-touch ako kan MJ.
Why? Kasi simple lang story and personal testimony ni MJ Bugto. According here, a leader with confidence is a leader who brings out positive changes in people. Nasa ni MJ, habugos ko no niya nga kinabuhi, nabuli hiya, even kuno sulodhan iya pamilya. Tungodhan iya, itsura. Bagat, kagwapo man ni MJ, ay ni MJ. Diba? Kagwapo daw ni MJ. Balitaw, asya ito niya, nabuli ko na iya, tikanghan kabata ya, sa dumako hiya, nga nan iya ko no unta, encouragement, marireceive mismo ha iya pamilya. An siya palugod ko no liwat, an nagpapakaraot ha iya. Kailangan na inabo, may nag-share ha iyahan, word. Kaya ka-amazing an iya, na nasa ring man niya. Ate yan, ako lang ko nito ka-experience. Nga may da ko nung nagme-message na akong birthday, andin na. Diba kay every Sunday, papakadita man, gintatagan ta message. Yan ka-amazing na kay kapupurehan iya facial expression, kapupurehan iya joy. Na bagat first time niya talaga ito nga, na-experience. Sobra yan kasimple ha mga testimony ni nga 5, pero maabat mo joy ha iya, nga hala, nagmamatter man nga yan ako. Hala, accepted man nga yan ako. Nga hala kay, diba, kapag nga ni namulat ka, nga asya itong giniina ka ng tao ha imo, that's the way nga susundon mo pag livehan imo life. Pero everything changed bugto. Han nakita niya nga gin-welcome naton hiya. Everything changed bugto. Han na-receive niya nga, hala ka, nagmamatter man nga yan ako. Yan makikita mo iya facial expression and pagka-pure han joy. Bagabanganin nawong ni Zacchaeus nga describe, di ba, ha, Bible. Nakita, na-encounter niya, hey Lord. Grabe dito niya nawong, di ba, pag-describe. Sugad-sugad bugtuan nawong ni MJ. Hanaabat niya nga mga i-place nga yan hiya nga dakan, Lord. Di ba? Bugto, a leader with confidence is a leader who brings out positive changes in people. Kaya importante nga may cell group ka. Importante nga may daka church. Importante nga may mga tao ka nga nasuportahan mo. I've been reminded that you will glow differently when you are surrounded with the right people. And to keep your focus on things that gives you value. Diba? Keep your eyes on where your value lies. Kasi ang ungod na tao, grabe man ungod na tao. May mga tiringan ungod nga tao din eh. Diba? I mean, right eyes, makikita niya ang imo value. And you'll grow differently. Amen. Eyes that will see beyond beauty. Balitaw, kita niyo ko, gwapo kayo ni MJ. Thank you, MJ. Oh, pas na ka ako niyan, ah. Balitaw, grabe ang change, bugto. Grabe, grabe ang sigaw, MJ, as a friend. Balitaw, grabe ang change, ano. And for sure, may mga na-change gihap ha iyo. Ano daw lang mga na-change ni Lord ha iyo, bugto? Diba, kan MJ, an acceptance, an appreciation. Para aton kasi simple la ito, ano. Pero di kita maaram, iya bugos nga kinabuhi, asya nga iton iya, ginihinulat. Diba, sometimes kapag may nag-greet imo birthday, damon nag-greet, pero tungod, ani mo gini-expect nga usawaray, nag-greet imo, mas rusurubon ka na. Diba? Pero MJ, hala, grabe. Bisan usala, nagmamatter na haya. Diba? So, yun. As a leader, or ang mga leader nga ma-rise up pa din niya, no? Let's bring the positive change. Han mga tao nga nakapaligid, ha? Aton. Sugad bugto ang impact ni Paul. Ito nga iya, sitwasyon. Free ba hi Paul dida? Dire. Confined ba hiya? Yes. Hiyaban klase ang tao bugto. Nga kung kikitaon mo niya circumstances, magiging malipayo niya. Sumulod ka na ba prisuhan?
Pag sulod mo prisuhan, pagkita mo ba joyful ba ang mga tao mo to? Parang, yes, sali kita prisuhan. We're confined. We're confined. Diri, pag sulod mo prisuhan, actually makaradlok. Pagkita mo. Pinanuto ko ito ay, pinanbipi din eh. Diba? So pag sulod mo prisuhan bugto, it's something a place na diri mo gugustuhon, may ngadto. Kung hipol bugto, na kaya niya, nga nakapriso hiya, how much more kita. We are free. Kaya natin maglakat niyan. Kaya natin gumawas niyan. Kaya natin mag-travel. Kaya natin kumaon yan hagawas. Bugto, we are not confined. So let's take that courage. Again, papas on ni Paul. Haaton. Again, Paul's chains also gave courage to the saved. Diri laha mga unbelievers, but also to the believers. Yan the same as true with us. Our chains may not be as dramatic or difficult. Diri man kita paprehos bugto pagdadaanan ha life. Pwede may mas dako, may mas mabugat, may mas makore, but there is no reason why God cannot use them in the same way. Gaano man kaguti, kadako, ang testimony nga may ada ka, makakabulig ito, haiba. Amen. Pag-share na. So 27.5 pala adto. As in, grabe ang ira mga testimonies bugto. Ha, level 1 pala adto. How much more on level 2, level 3, and everyone else. Ba't man na level 3, ano? Okay, 15 to 17. Nano today, it is true that some preach Christ out of envy and rivalry, but others out of goodwill. The latter do so out of love, knowing that I am put here for the defense of the gospel. The former preach Christ out of selfish ambition, not sincerely, supposing that they can strip up trouble for me while I am in chains. Bugto diri tanan. Diri tanan nag-work hin maupay. Here hano, it is true that some preach Christ. Diri tanan ha right motives. Diri tanan may pure nga desire pag-preach han gospel. Asya ni an nakita ni Paul. Some preach Christ sincerely, some insincerely. The latter group was using the gospel to further their own selfish purpose. Instead, ang purpose ni Lord, may da nag-sharehan gospel para ha selfish nga purpose. Perhaps they belong to the legalistic wing, diba? Ito nga mga tao nga, diri natuodhan or na-opposed an obedience of the Jewish law nga dapat diri makasuludan Gentiles or masyaranhan gospel. May tagihapon hano mga out of love, selfish ambition, envy, and rivalry. Actually, yung tinatawag natin bugto nga kind of religious politics. Na diri la dito ito na inanabo, kundi haaton gihap. Diba, diri man kita paprehos, diri man kita tanan paprehos gin pipreach, diri man kita tanan paprehos gin papaniwalaan. Diri kita paprehos motives sa kinabuhi. That's Paul's aim. Ang pinaka-big deal kan Paul, nasa ring hiya. But what does it matter? The important thing is that in every way, whether from false motives or true, Christ is preached. Damo ang nagsishare ang word of God. Damo ang mga speaker. Damo ang mga, depende nila kung bright motive or not. Basta ang importante, whether from false motives or true, ang nagmamatter ha akon, Christ is preached. Sometimes ano kapag nakita kita ito ng mga tao, dani nawawarayan kita confidence to share the gospel. Pero kan Paul, for him, his critics' aim was to promote themselves and win a following of their own. Pero para kan Paul, maaram hiya kung kang katay ito niya ginihimo. And that matters to him. Even hano may mga tao nga nagsisharehan gospel out of love. Or mga tao na nagsisharehan gospel
na to promote themselves. Para kan Paul at the end of the day, He Lord maaram, kung anong sulod, ang kadatagsa naton nga kasing-kasing. As long as maaram ka kung anon imo purpose, kaya di ba, joy is connected to your purpose. Maaram hi joy, maaram hi Paul, han source, han iya purpose. Maaram iya kung anon iya motive, pag-share han gospel ni Lord. Kabisan kadadamo ito nira, bisan nakakaulang hira, ako, mapadayon ako. Importante, Christ is preached. Ang importante, maaram ka. Be known for what moves you. Maaram ka kung hinon, Lord, nga ginsiserbihan mo. Maaram ka kung gaano katotoo ang Lord na may ada ka. Ang importante, kilala mo. Yan maaram ka kung ano ang ginsusundan mo. This kind of religious politics is still seen today. Pero diri ito makakaghinder aton to further Jesus' cause. Na kung damo hira, mas madamo kita. Amen. In Philippians 3:17-19, nayakan ni Paul, Brethren, join in following my example and observe those who walk according to the pattern you have in us. Nasa ni Paul, dapat be discerning ang imugin susundan. That pwede na friends, pwede, may mga tao nga friends of the cross. May daliot mga tao that enemies of the cross. Kaya in verse 16, naya kaniya, 17, join in following my example. For many walk of whom I often told you, and now tell you, weeping, that they are enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their appetite, whose glory is their shame, who set their minds on earthly things. Bukto dapat maaram ka kung ano ang imugin susundan. Dapat based ka truth ni Lord. Kung papakianan kaya na are you that person for others to learn from? Kapag ba nakilala kahan mga tao nga diri nakilala kan Lord, madudraw closer bahira kan Lord? Are you that person for others to learn from? Para kan Paul, nasa niya, join in following my example. Asya inin ungod, asya inin maghahatag haimo in salvation. And if Paul's imprisonment could not hinder the gospel, neither could the wrong motives of some. Waray nakaghinder kan Paul bugtuhan na priso hiya. Waray nakaghinder kan Paul, han may mga nag-share, han word ni Lord, ha false motives, or ha wrong motives. God's work was still getting done, and that was cause of rejoicing. Para kan Lord, napadayon ang word ni Lord, na spread out ang word ni Lord, diri man maupay, diri man tanan naga-accept, diri man tanan may pure nga motive, ang importante, napadayon ang gospel ni Lord to spread and save those who are seeking Him, to find God. Those who are na nakakag-save lagi hapon hiyahan iba. Diri man tanan bugto, pero may da ito, makapot nga dakan, Lord. Even one soul, importante hiyakan, Lord. Kaya third malilearn naton ha life ni Paul, that joy comes from right perspective. Again, ang joy bugto ni Paul, it comes from a right perspective. Another thing na malilearn natin about joy, that joy is connected to your purpose. And lastly, verse 19. Yes, and I will continue to rejoice, for I know that through your prayers and God's provision of the Spirit of Jesus Christ, what has happened to me will turn out to my deliverance. Grabe ang courage ni Paul. Grabe ang faith ni Paul. Grabe ang pagtapod ni Lord kan Lord. Nanasing iya, what has happened to me
will turn out to my deliverance. Bugto, obedience produces lasting joy. Na favorable man ang circumstance sa imo or not, I will continue to obey para kan Paul. Kaya obedience. You need to commit to God and His principles. And change bugto nga nakos sa imo nga naakon, ha nakilala naton hi Lord. Nainabuhiya, tungodan imo pag-inlinehan principles ni Lord. Waray na change hano, nga ma-pray ka la, Lord, buwas gusto ko na ma-change. Mag-change ako ha. Bagatan akon unforgiving heart, i-change ni nga adlaw ha. Dire bugto, change happens kapag ginhimo mo or gin-inline mo imo kalugaringon ha principles ni Lord. You need to commit to God and His principles. Adjust your life according to these principles, and then you will see changes taking place in your life. Sometimes nakukurian kita pagkitahan changes sa aton. Kasi diri naton gusto i-adjust sa naton life ha principles nga may ada hi Lord ha aton. Diba? Imagine Philippians 4:8. Whatever is true, whatever, diri, I'm discouraged. Diba? Bugto, change happens when you inline yourself, your principles sa principles ni Lord. That's what happened to Paul. Nga bisan diri paliwat na inanabo iya, ang mga possible nga mahinabo, maaram ako nga malain man, ang gagawsan hini is for my deliverance. Paul expected his case to turn out victoriously because of the prayers of his friends and the supply of the Holy Spirit. Diri hiya nag-uusahan. Baaram hiya nga confined man hiya, isolated man hiya, harayo man hiya iya mga close friends. Maaram hiya nga diri nag-uusahan. Kaupod niya, He Lord. And for him, that's enough. That's more than enough. Kaya obedience subugto produces lasting joy. Because obedience brings blessings. And blessings bugto, di relay of form material things. And obedience naton nga dakan Lord. Asya ito nag-i-endure. Nagpapa-endure ha aton. Magpadayon. Bisan diri maupay and circumstances. And at the end of the day, you will see that God is faithful to fulfill His promises. Kung gustong magabayadahin true and lasting joy, start with a right perspective. Be single-minded. Anong karagsingon ng single-minded? He Lord, single-minded. Ano? Focus. Nawala lugod ako. Karagsingod, bugtuan imo focus, aadala kan Lord. One-sided la. Kaya para bisan mag-fail or diri ang circumstance, maaram ka kuninulan imo, kikitaon. Nasunod, instead of running away from God, madalagan ka na. You will run towards Him na. Next time. Amen. So Paul expected his case to turn out victoriously. Malain man na akong circumstance, pero maabot ang time, igagawas ako din ni Lord. He was depending on the generous resources of God, ministered by the Holy Spirit. Bugto, God is with you. Ngan kung sabihin ni Lord, God is with you, diri laya adaha imo back. Uy, adila ko ha. No, kaupod mo hiya. Aadaya mismo. Haimo. Kaya the thing that excites us and motivates us is the thing that really is life to us. Ano nakaka-excite haimo pag mataha kada adlaw? Ano nakaka-motivate haimo nga magbinalik-balik din niya church? Anon imo rason para magpadayon nga da kan Lord? The thing that excites you
and motivates you is the thing that really is life to you. Para kan Paul, Christ was his life. Akon kinabuhi para ha Ginoo. Kaya sugad hiya ka bold. Sugad hiya ka confident. Christ made his life worth living. Kaya nasa niya Philippians 1:21. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Ini nga kinabuhi para ha Ginoo. I hope me and you bugto, i-decide naton tonight na this life is for Him alone. Joy comes from a right perspective. Joy is connected to your purpose, and obedience produces lasting joy. Let's all stand up. Yes, God. Heavenly Father, Lord, we are so grateful what we have right now in our